yena satelayo yena uyokhala makusithiwa indawo yikho maye 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 hlala phansi isekhona indawo as long singekagcini isibane into zonke sezawuzenza kwalasela kubanjwe sisandla sikabani kubantu uhamba naye ungahambi nomuntu umbone sengekho ecaleni kwakho ungayivumeli loo nto ebekade ihamba nami izolo but mbone sengasekho asingomuntu obashiyayo abantu. Haleluya. Kodwa into ebangela ukuthi ashiyekele izinto ezithathwa sithi umvumela akubambe, umvumele akubambe namhlanje, umvumela akubambe imihla yonke singekagcini isibane kwinto zonke. Siyathandaza. Haleluya, siyathandaza egameni lenkosi, siyathandaza bangcwele kwinto zonke ezikhona njengoba sibiziwe nje sibizelwe ihlabathi eliphelayo esingakhange siyiqonde Lord. Ubangaba ndithe xa ndibuza ababiziwe ndafumanisa indlu yonke ibiziwe, wana nixoki nibiziwe but anwazi amandla phezulu nebiziwe kwa amandla phezu kwempilo yenu anwazi, amandla aphezu kwenu anwazi. Umuntu ozawuqala ukwenza aqala afake i-challenge, uzawufana noSamuel, because uSamuel xa phelela kuThixo wenzela ukuthi singekacinywa isibane abe seyigqibile yonke into. Wa isibane sasawucinywa because nithi iBhayibheli xa liqala uthetha nithi kwakuswelekile into edibene nomyalezo uNkulunkulu ngela xesha. Kodwa uThixo ukathi uyaqala uvela wavela ngoEli, kwafika ixesha uEli selekhulile sezaba mdala, semdala kakhulu. But xa uSamuel elisane ngena wangena ukuze abambe izinto angazazi amane yozibuza kuEli singekacinywa isibane, because isibane sasawucinywa ukufa kukaEli kube kuphelile konke. Kodwa kwakudingeka ukuthi kube khona izinto azibambayo, izinto awathi xa ezibamba uSamuel kuEli wabamba izinto esefile uEli uSamuel wahoho, because uEli engekho uSamuel akekho. Umbona uSamuel ekhona, it is because of uEli. That is why ubona kwaDavid bekhona bengekho uSamuel, uDavid akekho, uSaul abekho, because kwakuswela ukuthi ala bekhona uSamuel. Wayikhawulezisa, andiyazi ukhawulezisa kangakanani wena. Wayikhawulezisa kanti njengoba ekhawulezisa ebesemncinci kanti besezohlala iminyaka, siyazi iminyaka esiphilayo ukuthi ingakanani. Khumbula kakuhle xa thetha uMosi umkhonzi kaThixo kungathembuliso 90 athi sazise ukuyibala imihla yethu, sazise singekacinywa isibane, sazise ukuyibala. Umuntu ozayazi kakuhle ayaziswe ukuyibala imihla yakhe umuntu ozawuhlala kuThixo athi isimo sibheda athi andisuki kuye. Haleluya ku, haleluya ku. Yakobi xa kwafuneka efumene into emntwini wasezulwini wayazi ukuthi bandiphose ngoku soze ndiyifumane. Lalela into ayibambile esuke ngasentla, yibambe. Ayifani nezinto ezikhona, yahlukile. Ibambisise, yahlukile kwizinto ezaziwayo. Ayifani nento zonyana neentombi zabantu enamahluko. Yahlukile, yahlukile. Lemamba wathi loba ngiyalimala ngiphinda ngiyeke ndikuyeke, angeke ndikuyeke noba ngaphela amandla, aphela
Fred kuyeke. Mbambe sisi. Singekacinywa isibane. Isibane. Uyazi lento. Uyekela abantu abasakuwe bazowukhupha into esikaThixo. Singekacinywa isibane kuwe ngoba sizawucinywa kwantoni. Indaba yakho ngekayigqibi. Lungisa indaba yakho yenkosi. Ya bamba iyabuya inkosi. Ungamnaki umuntu ozowudrain into nayo. Ungamnaki umuntu othunywe emandleni obumnyama azowukhupha into kaThixo ebomini bakho. Ungamnaki athile azowukhupha ijoy. Kudingeka abantu abahlakaniphe kakhulu ngoku. Lomthaba buti sisukela asibeshe asiyindawo dalonandi. Thank you Jesus. Mbaba abantu besilwa nawe, mbaba abantu besune zonke, mbaba ungamyeki ngoba banandlela yokungena kuwe. Mbabe bekhala mbabe bekwakhela amagqubu mbabe ngoba banendlela yawulwa nawe ngoba banjwa sisandla mbabe. Yaqhayisa phambi koSathane, yaqhayisa ngoba ndiyayazi ukuthi angiphume ekubiyelweni kwami, angikhathali loba zingaphetha esipini, ngihlela ententelezweni, ngikwi-inner court, angeke enze ngiphume, ndimnike i-upper hand uSathane. Haleluya. Iyabona inkosi bangcwele. Ungaboni izinto zonke. Liyaguquka ihlabathi, inkosi uJesu uyabona. Liyaguquka ihlabathi, bona izinto kakuhle. Nika amehlo ubona, khangelisa kakuhle. Khangelisa amehlo ubona. Ubona izinto, ubona iprofeti. Ungazivumeli zonke ebomini bakho, ungazivumeli zokubrayina ezinye zizile ukuze zokhupha. Ungazivumeli, ungavumi ugadiswa, ungavumi ukuze ugadiswe, ungavumi. Kulungile uba kukhona abantu abalwa nawe. Niyawuthiywa nihlabathi ngoba lizange lithande mna kuqala. Inkinga yakho ufuna uthandwa ngabo bonke. Hayi mntaka baba, ubangabe unxusa uJesu ngeke bakuthande bona. Yazi loo nto leyo kuzawuliwa nawe. Vumela babiwe nawe, vumela batadenyuke, vumela baqabela kuwe, vumela balwe nawe, vumela bathethe zonke izinto kodwa ungasuki kuwe. Iyabuya lungisa kakuhle. Uba khona amaphutha ubuwenzile, ithi inkosi ngiyabulela ngokuzula namandla ukuze ngilungise amaphutha. Singekacinywa isibane. Awulungisa amaphutha, abuyele kuwe, abuyele ukhangela ibuyela back ku-drawing board, uyokhangela amaphutha wakho. Ubese ubuyela kumdala wensuku, ubese ubuyela kuthemba lakho, ubese ubuyela kwithemba lokuqala nelokugqibela. Ithemba uma kunalo nalikho elinye ithemba elivelile ngaphandle kwalo leli themba.
Umuntu ohamba noThixo usoloko ezilungisa. Akazilungisa on Sunday, uzilungisa every day. Uzilungisa every hour, zilungise. Azilungisa lalela. Thina singumtshakazi. Akukho ndoda la, kodwa ngumtshakazi. Silungiselela umyeni obuyayo masinyane. Suke ebantwini abadlalayo. Khangela ivangeli loThixo kakuhle. Elilela kudala. Elabo babo Peter. Elabo Paul. Elabo babo Lilo leli lasemandulo. Lilo leli likathandwa ngabantu. Leli bantu bengena babone bephuma because bali ivangeli elingumlilo odlayo. Oh, time religion, give me now. Oh, time religion, give me now. Oh, time religion, it is good enough for me. It is good of the religion, give me now. Oh, time. Lilo lele. Oh, time religion, it is good enough for me. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good enough for me. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. Leli sipingalo engena umuntu kuba hayi ipondula inkezo saphelile simkhangelisise kabuhle sikevula lamehlo ungacimeli ngoba siya-understand kucimela kucimela impondula kuye emzimbeni sikevula lamehlo ngoba savula amehlo kwesitoko sisilwanyana esingaphakathi sibenze sithi kuzophuma ngegama kaYesu siphume sihambe. Lilo leli lelasemandulo lelaqala lelasemandulo ayililo leli lokuthi one boyfriend ayililo leli elithi one boyfriend ayililo le-courtship ayililo lelo kodwa leli lithi umfana uyasindiswa abanjwe ngamandla kaThixo phakathi kwentombi izele ntombi isindiswa ibanjwe ngamandla kaThixo phakathi kwabafana. Lilo leli lelasemandulo leli lababa abantu bakudala leli wazolintroduce uJesu azathatha ngayo athi umphefumulo wonayo kofa wona ijikila iseyalandela kudala ngexesha lasendulo kuthiwa yisebadla idili yezimuntu ngoba kuthunjwa amazinyo eninyana umuntu adla idili yezimuntu ngawakhe lamazinyo ezabapholisi but amandulo kayidliwa ngoyisi idili yezimuntu kube kuthunjwa amazinyo onyana lalela umphefumulo wonayo kofa wona kade indlela yakho hamba noThixo kulamaxesha ogqibela kuyathandaza bangcwele ayikho into emandi layifunda nacela ukuthi kuzincede kakhulu enhliziyweni yakho ukukholelwa nesibindi uThixo ukuba ngakukholwe ungena sisibindi awunakumkholisa but inkolo yakho amandla ayo agcwaliswa sisibindi because kukwindawo efuneka uthi xa ubiza lenkolo kufuneka ukuba lenkolo lona mawuvele ngoku ngathi yayilibali buza uPetro wathi ke phakathi kwabo wasuka kamazwi uJesu because kwakuleka isibindi. Amandla enkolo ahamba nesibindi and amandla enkolo xa ehamba nesibindi
kukho izinto zaza abantu bengazazi kakhulu. Uthixo akayeki ukuthetha nawe uba ngabe usoloko uredi for ukuyalezo kaThixo. Akayeki uThixo sozayeka uthetha nawe, uza kuvizithela uThixo oko. Lalela umhlaba loguqukile, noma abantu abaninzi bangavuya bathimbeke kulo mhlaba but wona uphelile. Kodwa into ongakuletha awukhangele ixesha lakho lisakuvumela. Mkhangele usesehlobo ungekaye winter, mkhangele izinto sakwazi uorganize kakuhle. Mkhangele sisesehlobo ngoku. Mkhangele it's summer season. Mkhangele kakuhle. Bible lixathela kunceda imizekeliso. Kunezinambuzane ezinemsebenzi okuthiwa imbovane. Elithi Bible lixathela ngalithi yiya embovaneni uvila ndini. Lithi ukhangele indlela zayo imbovane, ukhangele indlela zembovane ulumke. Bible lixathela lithi ngena mphathi namlamli namongameli isuke ilungisa isidlo sayo ngexesha lokuvuna. Ilungisa isidlo because during winter season ayiphumi imbovane, kodwa ukutya kwayo ilungisa ngela xesha lasehlobo ngexesha lokuvuna. Elethu ixesha lethu kodwa xa sijonga eliyani ngapha lelikamoya but izinto sizilungise enyameni. Icinezele mntakababi ingavumi inyama. Ndake ndeva uPaul ethetha ngaye sithi uyayicinezela. Icinezele inyama ingavumi, uyicinezele ukuthi ndize ngibonane naye, ndimbone ongabonwayo, because kuzixesha lokucinywa kwesibane. Singekacinywa isibane sikaThixo, uyilungise le ndaba, uyilungise ixesha lisavuma. Ngicela sibe nenyama, uyilungise abantu bekhangele, uyilungise abantu besilwa nawo, uyilungise le ndaba. Uthi amehlo am awubonile usindiso. Thank you Jesus. Bukhona ufuna uthandaza namceleze ngaphambili ngegama likaYesu. Awumfune kakuhle kula maxesha okuduma, mfune ngamandla kamfuni, mfune yena yedwa, mfune inkosi yamakhosi, mfune yena yedwa. Thank you, Jesus. Hey! Singekacinywa isibane. Thank you, Jesus. Oh! Mighty Jesus. Awukhangele ngamehlo kamoya, ubese ukhangela inhliziyo yakho. Awukhangele ongabonwa, umkhangele. Mbone ngabonwa, awukhangele uthi ngisezinyaweni zakho. Emva kwemini Nkosi, uthi ngisezinyaweni zakho. Uthi ngisezinyaweni zakho emva kwemini. Ngisezinyaweni zakho, ngisezinyaweni zakho. Ngisezinyaweni zakho, ngisezinyaweni zakho.